Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kibor pulet bat Magister mentakasngi kila khanglat ikiseng bhalang bandrong sa office u Deputy Commissioner Karibhoy hadin maki South Seng naduk ka KSU FKJGP HNYF bat RBYF kila temu bandrong sa po bat pha sange lot ikinong tray sarkar mantrai hadin bagi tiki kenhun seng kila penbana da non cooperation movement ban kerpat ikinong tray sarkar ban snok tilang hakani kasngi ha katega jing temu jing kiseng bhalang bandrong office u DC kala don ro jing ya penphainia hapreng kiseng bhalang bat ki pulet haringkat ki Magister bakim deyon pensange jubor namar kiruk ki syakri pat ba bat kamde kasngi syuti shu akate gaju kasngi nakalang kiseng bhalang kila let ru ban pensange ek interview thungkam joga tanat PHE nongpo jong ki pos bapher Iwan nak nanti kebejajan, ngindon rekan kono kata kajingnya. Penibor banu ngimku abang konfront nyenor eno, misku abang keren bet baki, magistrate incak baki sak nemingi berluk spok, nang benginyo banya keren bet kitu ki. Ipara kasi perdok persnam jungi, bawon tray akane kesni. Bala laai kot kebor bong ba kandon kata kajing tray lang. Ang kata ngimku. Atau kita perdok persnam jungi kiba tray buat di office. Kimdon mo kata kajing sutu, kimdon mo kata kajing solam. Bandon kata kajing trilang. Om kata kajing penibor na penibor bano ngimpa penibor ba tang kajing request ba kandon ka cooperation. Kim cooperate kandon kajing trilang panging ngikwa tang kata. Marbakat kan ni kasaw kasian jogori ko jay penriw lo da. Nim penriw mentati nim penriw selalu noro. Itu beklang yang Iwan Perurai wale. Iwan ti bijay ki squad namar hangne ki pun ki perdok persnam singi ki papua banya snok tilang be dolang ki kerpat jadi ba sengit rekam tang mata kasisa tam dah sengit kata lawan ya ki kerpat namar ka solam ting ya solam ni do persnam tang banwan sini ban de kata kuat ni kaman re ka bor ka ni wa lebih besar piong lada ni piong bang Iwan le ka bor ki kai lada mentahnya apa dan ni rong baru penbor lu bangin le unta pat bi imdei ki kunhun ingatiar ki bat suloi bat ei noi pi niwan da kunti bijai niwan ting su jumut tadi jing su lang bani trelang bat pi kinong sakri dong sarkar di tanan bafer ma tingi kwa tang ba kidon hale ki bubun ne kidon manang nei don sulong dei ni kwa bi singet rekam tang brasri ki matrela sai ba dan pi usum ta jing su tilang bi ni kwa bangin ong ba pi ong ta ba le ko bore bani le ko bor ketar ngimong ngi biang ro pi tang bangi kwa ba tang ko ngi tepat ba sengit rekam tang berasi kelak bentuk tinu rekam masai kau tam don nikar kata ma penyi kemau da piong ba niwan da kanu do pentagi sutu baklang tapet ngong beja basai bangin de dengan no dengan kikiar kita Ni kaman hang ne bangin be iginong tray. Ni kapong ne pabe no tray ni kerpat ki sutu ba ginong tray rugi sutu hi elda dengan tray ba kan ba penmi lagi ba ong ba memang penting namar batasi kam di kasti kam di ka si bantray ha ni yawan giru nya tray hang di banyak sakri ya ki public him di bang ya wan hang di ba ni sutu de kata ni tang mentasi long ba si ailat iki ba kin tang mentasi bakin ya singet tray bakin esok tilang pani tang tang ni kamu buan nang kemayu kuno pendapat saja besar margane kedak ailat ini sa tamungin kren ikinong tray. kadon long ngiru ngi pini ya kajing soldem hakawai rukam ngi don ngi la ban sim stiru tang bang klem ya sim ha ngite bahaslo ruk lak luma tang bahang ni kadang jajai ni kata ni ong ba ngiru ngi yawan ni banya sakri ya ki ba pinong yang iban sangi ya kajing sakri tem na ban Tang kacing ya. Jing telang ni penigi nya kata kajing ja. office em ni Kata kajing ja lada. Ada ki perdok persnam jungi ki badan nang tei. Kim dan ni kajing klik. Sim ni kajing bak klik pala sel sini ja yang sem ni bila no. Pisia ki bon try ngakren. Ya pisia perdok persnam jang bon try mentas ni. Kim dan kata kajing jing sim ni kata kajing klik, kajing solam. Lada ja yang sem ni pipi song no sel sini. Dan bak bawa ribu jungi pat ja. Selang pi la ja. Ha? Hang Islam pula alek mukrok aja kum tu. Kila ban pait ban siat ki perdok perslam jupi. Lakan ni pisia ibon train das ni. Bagi dan ke klik. Dari bidan ni ke klik kat tu la penah gilat patai kubur bila dia masuk am dan jisolam.
Iwan tang muskerpat berit ya yang sengit trikam tam das ni. Kiwe di panan par ko kila sengit lut. Haba PPT pa ni ka office DC jong i, jadi ka office Syakri Pajbang, ala ong erata. Sungtu ne. Dengi sange bantri kam mengi, kini ki kena bawan apply shubu kan ka income certificate, kan ki kiwe certificate dengi sange. Na bar rata ya kiru, yang ki haba Kan kor kata kan kor mesti beri urusan mun paniap na ha. Ada jai beja haying sem jong aja pisung na. Yang tang nolak menteri yang lero. Maceprang! 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 FBA government down down! FBA government down down! FBA government down down! Police down down! Police down down! Dia jumlah biang ini bajang sembunyi bakli. Ya. Semua dengan ini. Kita berschedule, nama apa? Bayu ada persingit itu esok kilang. Ada main interview kisah jadi kibatnya bagi nak schedule dia. Okey. Pas semua ini nama apa? Lasa di sisi ada ganjang ni, hari ngasam jadi besok no. Dan lagi sak semua, musim boleh lu jono. Ada pinjau esok tiga ni. Saya kiri dijak berdepan. Imkang ini tak employment. Kuat pekerja kam kejam iyo. Marpilawan interview. Ni squad apa ada pindah corporate kisah. Pindah mia interview. Kina hakim banse bakin hak reschedule biang. Sisa bila kan kita bila alat tempat. Pengalat tambal ba kapan ibat ba hari boy lumdor ka jingi tele. Okey, ada pindan hi ka jingi tele. Te sa situ ini dia nak kaliang jungi NGOs. Ikwa ba bahai nam tai kun samla baro. Imkwa ba numyo kam meno. Ikwa binyo kam ba. Ya trai lang. Kada pindan ka mesti mitlang lang. Cuma kemudian beromlah ya fikir kandidat ya aplikan minta staf. Tapi berom ya fikir kun semula bapinya. Lek kena personal interview. Dan kami baban sesio, timan se bahap kan sangi anak. Margane lek kayak tikim kejenga jompi web udok senam jongi. Dekar pat ya pi mudah-mudahan kena nak jingsu nak liang jopi, nak liang jongi keseng ngisi kejebak kli ba. Ya keren bagi bor balor ban reschedule no ya ka. Interview jam taski. Pada video ni ka jingi klik ta. Tu ya sangi ya interview, mentas ni kimarse bakin hak reschedule biang. Sim lang nga jingi lang ada pinsang interview mo pi atum tikili kini kinhap sange lakin sange kinhap schedule kinom la bantung itu post bala tiba kila dia interview ni request tangatan nomor ba nas interbudi la ong ingi ba la instruct ingi ba ya keren sobat ki interview yung kuno ni kum ko office ni ko operate ni sim tilang ba ni ya nok tiba ki kum batila ayu taka syang happy pikwa man reschedule na namar kane de ka interview ya keren betul muta jong bangsong interview ada pisia bimya trikam bimya don kata jus nok tilang te mut ba kamda jumut ma kata lawe ba pernah juga bijak dulu itu kalau bikut perkat asal di sisi atau ni nasan jupi London ba yuk ban saja ada ingin lihat pemerintah tetap saja kejelas ini salam terpura ban sensar su terpuri pas sensar dah boleh bijak dulu Ikwa baka state ini dengan kita. Itu ikwa ya ka kata kerja terlang jopi. Orang lahirkan kan dia orang ba. Kenapa dia reschedule dah? Nama last time also na reschedule. This time also the calendar 2 times lagi. Kani sisi persang reschedule dah. Ini dilahirkan bagi kita juga. Lo kami friend dia ki baro. Yang dilahirkan ini. Ini nak liang sauseng bahap apa ke nompo area nompo circle hak jing lung jungi sa man koi pegawai ke office ngilalap bagi don ki ba cooperate bala cooperate merintangkan ni koi ba susi kolong bahadian bala ngila demi ikut lat patai kubur nak liang jong ke ni ke office ng PHE ka kendok baik ya ke interview nak pun tak post per apa kani ke department tengi ni nak liang sauseng nilai kenduk interviewer pangilai keren ru ya ki officer bapet ya ban sim interview kila ya snok tilang bat ngi kila ong ba kin reschedule bat kai ke ba sngo ba so tenat kolong ba ikon sam lagi ban interview ru kila snok tilang bat ngi kila long balai kloi ban sange so interview te ba nakaliang ko office ru kala kular ba kan reschedule biang
habade berkata nakaliang jungi ki sausen gila kloi ba ki ngila syam hi dalam jong ki mat gila sakhi haba ki kun semla ke jungi ki ba le terbium tasgi ki la priang berkersan jungi ki sausen rengi nakaliang ki sausen uruk nginom sim klik ti ngai buden nak por spor ban sim nak jebak klik ban le irsidil habade berkeneka interview juki kumtasgi tengi kentoi kitu ki kun semla ke bisim tam ki ba wan interview tasgi kumcem ngilap pulom no pensenge no ki sim ba kumde ka jing pensenge tang mentasgi hari nakaliang jungi ki sausen ngai piteng nak por spor ban buden bat ya piru indor kat lang berkini kun sebelah kun tilang berkini. Dah baidi berkata para don hi kemsim ke bani slok tilang ngam try bikin skuduk nong lemar ba on reschedule biang ba ban mesa isien ba nakaliang office kelakular ba on reschedule biang ya kene ke interview. Kadang beit kemsim ke jing solem hajing dia jing klat no jing sangut basa siat hakite ki ruklau kita ki pulit asam te ngangit ba kinom don ke anu ke jingduk nong la kidon hi kita ke klik ribu jai bener tabak kembali ikan mene kidon hi kiba kidon ki kun samla kiba ongba ikloi ben slokti kidon katu kat ni kiba long unwilling reba hagji ikan bet ni kila long willing ban pasinge no kan interview